Ciiko cia njuragano itiguthiraga ciatira thutha wa mwanake umwe kwiruta muoyo na njira ya kunywa thumu iguru ria gutigwo ni muiritu marari ndugu nake university-ini ya Murang'a. Kuringana na Samuel Nyamitora ni murutwo thukuru-ini uyu augite mwanake uyu ni marakoretwo na ngucanio na muiritu umwe marari ndugu nginyagia gucungirira muiritu ucio kwendekithia matigane undu uria mwanake uyu atangirahotire gwitiria. Alikuwa ana complain about relationship yake na alikuwa anataka warudiane sana na msichana wake Sasa ni student. So hiyo time alikuwa stressed up na alikuwa ameshindwa vitu anafanya na msichana alikuwa anataka kumuongelesha. Agikira horo mukonde ndagitari ng'ando wa mwangi wa thibitari ya Murang'a augite ni mekugerete kuhonokia moyo wa mwanake uyu no matinahota kuona ndanakinyio thibitari-ini ihinda-ini riria riagiriire. He started gasping. Resuscitation measures were commenced, and despite all that, the patient succumbed and passed on. Kuringana na murugamiri wa ugitiri thukuru-ini no Felix Kimotho augite ni makoretwo makiamukira ciiko ta ici mahinda kwa mahinda kwiroritie arutwo kwimenyerera rira maratuma ndugu. Alikuwa mwanafunzi wa third year, alikuwa anafanya software engineering na tumeripoti kwa polisi. Pia tuliweza kujaribu kumpeleka hospitali, lakini sasa polisi ndio wanaendelea kuchunguza na najua ripoti kamili itatolewa. Kugena kwa kaunti-ini ya Nyeri mundurume umwe nioragire muratawe na njira ya kumutheca na kahiu thutha wake kumwikuira gukorwo na thiritu na mwendwa wake. Kamwana kau marari ndugu nako maikuruke kianda magathondeke handu harathondekagwo taku ya mai kiberenge maikuruka na kukianda gwicira enda akuraga Wangari no bahati mzuri Wangari ahota kuponea muragwo ni urajokire urona kana ni urakwire gikuku gitari giake tondu ni ahura ngiro tuhitu igitwanda na arakua hau. Mundurume uyu wikaine ta Samuel Kiverenge arakoretwo arekereirio kuma igoti-ini na bodi agithitangirwo mahitia ma kuraga mwendwa wake mwaka-ini wa 2016. Ithe wa mutigiri ni acakaite gikuku kia muruwe akiuga ari mwana mwathiki na wina kio na kuria kihoto githingatithio. Ni ndathie ho ndirakorire orite undu ucio gwikigite tene no igwa ndakinya kuo hakuhi otha thita-ini kana ithano na nuthu. Riu ndiakora nginya atigarire kuo kwina mobu ya andu. Kimara marigi kikirekirio ngono mugwanda-ini mwa kahua rira kirageragia kwiruta muoyo na njira ya kunywa thumu na riu kiramukira urigitani thibitari-ini ya Karati na gieterire kuhingurirwo thitango. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Ngugi wa Gatua.